Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wa salaten wa salamen ala al-meb'uthin rahmetil alamin, emma ba'd. Prenesin gövela ko vakti nakля jek manushi dunjaja ki jek dis. Nisar na ke disallo gjemati kileski rëgjënas. Primorimosi neo manush, to je sočavole skoro, pedade ki pustina korkuri tingarel, te paronele durtaro ake manushenger. Dodeka hrandela ek hefte paronel pere dade, primetingjale je kovčari, približingja pe koterno manushem kakrel kajo džemati, Состу чингевел, максиме какрел на не джемат, як вайтало содике. Таронге манушенесер. Овчари ваздингя пере васта, кергя со кергя дове мирангя пе ко пере бакре. Ракя таке косуно дат по авингевела пере чавеске. Емо чаво пучелале O, moda sartalo toro hali. Nas neamen gjemati, korkori parongjum tut. Тогаш од datkava kerel, ej evlat, mase kirin mange, mesim koshukar tan, sebepi I dovaja rapeskeri. Taj sarutno dive, prvo sokela kva čavo, džalate rodela kale ovčare, araklale. Emkava kerel. Ko Allah eskoro azze o džel molinava tut, soja dva so kergjan tu irati mereda desker nesavidova kergjan, so modataj dvejtalu. Inšalat tarostano nikja dženet desker. Тогаш овчари какрел пушлянман код гори нафтуки. Мен асюм не со джандлу мануш. Ама ме срце сар кергю ми ек дова, ко те гласине лагер. О Алло, манде кога вела не со мисафири, ме керавале саги. Ајде акале мануше, амен паронален мукале мисафири туте. Ма мук бизо те кереле саги. А каква кергю. Со халиляма катар. Првенство требала те халјове дека од джемати тало буд важно составно дело которо дживдип. Од джематива керела кој сјансне со сјанси. Од джемати тало последно нешто со сведочина чал туке со мануш сјансне ки дуњаја. Se ko aver hadis va kergela kaske kıldingöle efta safya cenaze namaz. Vallahi azze ve cel oprosnales kere sao günahije. Udleske važno I talo sa ajde pinena manuša, na nemange važno manuša so kakren. Buto velike važno. Duito buti so haljovaj. I kako bortalo važno nekoj te kerel tuke това. Ама ни дова, ка булјо вела таро искрено мануш. Удолеско пекамбери алислам кава керел, ма дозволин торо мароте хал освен мануш кој тало богобојазно ко Аллахи азза ва џел. И ќа созначинела амали пе ко Аллах вела еске азза ва џел. Созначинела кога иситут амал кој тало намажија, кој тало путимо ке Аллахско родини. Венали муслиман, која два моменти кога иситу тиек амал, комшија,
кога со кылдинела намази, хатырја чаладва лескоро намази, о Аллахи азза ва джел, саранда кера трујаладава намазджија гаравела но Аллахи азза ва джел себепи лескоро намази. Ако јомул кијаме, o Allahi azza wa jalla ka toga што амала малеске капучел о Аллах соскена дикаме ре малеко дженети. Тога што Allahi azza wa jalla ка крел джава келофтал ко джехнеми и калем чивле ко дженети. Аква е тало бариб? Това е шукаренцар со ка поможнетот хем ки дуња хем ко ахирети. Ов дур тар секоја друштво која со повикуиненатот ко харамија, која со повикуиненатот дуртове таро Аллахи азза ва джел. Женекоја хадиско го пекамбери алейхиселам кога спомнинел ефта врсе ковентари ладовине Аллахескери кого камкал управ ленгорошо женекој тале спасиме. Јектар Аллах со итале спасиме мануш кога лескоро калби тало поврзимо джамија е. Кога дујде не мангена пеко Аллах е Аллах ескоро азза ва джел. Джанали коги дова итали кабули ко Аллах азза ва джел. И сила Аллах коро вакти коги тало кабули. Јектар два итало кога опрал пралеске керела дова. А мала малеске која керела дова. О путнико кога путуинела лескери дова на ирингјовел. Туто Аллах азза ва джел со искушињатот на свалипаја, себепеа чивѓатот ове на свало џанеа соске, а чел долеске со ти дова и тали дова мелеконгир на ирингјовела тери дова. Таро себепи Аллахи азза ва джел те прифатинел тери дова и тало себепи уикербе тери фамилиарно веза. А најбаро себепи ајдве Аллахи азза ва джел те приминел тери дова. Мангјате сменингел тери судбина. Мангјате сменингел торо била чохали ко пошукар, ака најо моменти. Дженеа сарка кереа да бут лесно ефикасно. И прво бути и тало те уште ко сифири те кере нијети дека ка постинел тај сарутно диви. И туито бути и тало претаве лифтари кер дова. Дженеа соске о пейкамбери сам какел лисаиму дауатун ла туред. Еме постаческери дова и тали дова која со никогаш не ирингјовел. Па ако акана на молинеатот ко Аллахи азза ва джел, кога? Ако акана Аллах наменела торо хали тери ситуација ки пошукаш ситуација, кога каменинел? Или пак мангеате а чове, тај сакоа ка паронентут, тај сакоа ки ранем петаро гробија, кога ка хан, ка пиен, ка прандинемпе, те амала ка бистрентут, ки тери фирма не во вработимо ка приминен. Размислиња ли некој кој ковел туке со дова ка кере? Размисли. Кобор мангеа мук баре кера тере чавенге, баре вордија. Ако нангјанти ситуација тар тере чаве, палторо мерибе тајса, дова те кере отке губитникосија. Се тогаш сен мухтијачи тар тери дова. Леске муслиман, ма бистер, аква масе китало масе качали доваја кога не ирингјовел. Користин со повеќе дова те кере ко Аллахи азза ва джел, со Аллахи холјанела ко народеа лестар. Одолеске керат ке дова ко Аллахи азза ва джел, тере дове ајдве товен кабули ко Аллахи азза ва джел, тере дове товен реалност, малва со иту ке најхајреске чачи петове. Ове Аллахске ко аракибе, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.